Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel yabo personally i-channel eyifuneke okubalekile nokufanele iloko esikucelayo ukuthi ukwenze ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel molawo amandla okunikela ungasensela account number khona noma usebenzisa ezinye indlela office uyisebenzisa nelulu ukuthi ungayisebenzisa wena siqhubeka nokubheka amaphupho njengenjalo ukuthi inamba isense kuphela kakhulu ngumlando le channel ungayena umlando le channel nawe awube namahlolo ukuyisebenzisa le namba engathi ungashwa ngamahloni ungayisebenzisa isense kusongo 9 kuya ku 5 ntambama hayi uma awayi WhatsApp ayi kuma SMS ngiyacela uSamantha Thuthi kusho ukuthini phupha ulala nobhuti wakho so ukulala nomuntu wakini bakhona sebake abaphupha belala nabodadewabo abanye balala nabobhuti wabo abanye balala nomama wabo omunye ubaba wakhe omunye i-cousin yakhe omunye umkhulu wakhe omunye ugogo wakhe angenzeka lamaphupho lawo kubona bonke asimila futhi lake singakusho abanye abantu sibaphupha ngoba siyabacabanga siyabahalela siyabafisa siyabakhala kwasizikanuko nanani so asenzeka nje number 1 uma kungenzeka uphuphela isihlobo sakho uPaulo Boma nenza ucansi ngoba lokho kungenzeka wena ugcwele nje inkanuko ugcwele ukonakala uyasihalela lesihlobo sakho mhlawumbe umuntu omekahle umuntu opakile noma umuntu ojimayo nomzimba omuhle bese ugcina umhalela ungaphupha ulala naye so uLeviticus 18:6 makungasondeli umuntu kowakubo ukwambula ubunqondo bakhe kuJehova ukuthi awunalo ilungelo negunya lokulala noma beimuphi umuntu oyisihlobo sakho ephupheni noma physically period 2 uma uphupha la isihlobo upha ulubi uma nenza ucansi naleso sihlobo ngoba kungenzeka kufanele wena ukhuleke ngamandla noma uphinde uthole usizo lokwelashwa ngoba kade ungcoliswa umoya omubi obumnyama ozenza lesi sihlobo noma ke omunye ngathi ke kade kunesilwane kade sivakashele sabathakathi sizokufaka into eyisichitho 3 uma uphupha futhi isihlobo sakho kuPaulo uma ukuthi nenze ucansi lokho kungakhomba imizamo yabathakathi yokungcolisa umsamo wakho ukuze wena uzoqhela idalo zakho kuwe noma uzofulathelwa izidalo zakho ngoba usumuntu osungcolile wena 4 azivale ngokuthi ke uma ubufuna isihlobo uPaulo bumanenze ucansi lingabe lisho ukuthi kungenzeka wena unesidalwa esingahlambulukile esisondela kuwe njengoba singcolile bese singcolisa nawe ekufanele usukume mhlawumbe usihlambulule wena noma ke uma ikhonjele kusicindezela yokusiqhelisa usiqhelise kuwe siyabonga kakhulu ke besibheka la ukwenza ucansi nomuntu ohlobene naye nomuntu wakini nomuntu wegazi lakho nomuntu ozalana naye nomuntu okuzalayo inside